Assalamu alaikum, hurmatli telesiyerjiler, Milli telekanalının efirinde haberler vaqti studiyada men Alime Kaybulaeva çalışan ve biz son kediselerinin tanış etemiz. Federal monopoliyaga qarşı xizmeti Qırım idarəsinin başı Timofey Kurayevning ölüsü onun evinde tapıldı. Varovskva ve Schmidt adlı sokaklarının çaprazında yerleştirilgen svetoforlar şehirlerinin şikayetleri sebebinden söndürüldü. Qırım hakimiyet vekilleri Yarımada ahalisinin problemleri ile meraklanmağa devam eteler. 50 yıl evvelsi komulgen devir kapsulasını Bakçısaray'nın lisey mektebinde açtılar. Butun Yarımada sporçuları kureş boyunca umum Qırım yarışlarga hazırlanalar. Bu ve diğer malumat bizim yayınımızda. Federal monopoliyaga qarşı xizmeti Qırım idarəsinin başı Timofey Kurayevning ölüsü onun evinde tapıldı. Bu haqda haber bugun tarqaldı. Bu vaqyanın tafsilatlarını taqiqat yaqın vaqtda seslendirmege niyet etem. Hatırlatamız, Kurayev monopoliyaga qarşı nisbeten oz qatты noqtay nazarının belli edi. Ayralda o Qırım limanları kerekli gibi kullanılmağını ve neticede mahsulatlarının fiyatları artqanaqda bildiruvler seslendirgen edi. Kene şu ayda Fas Qırım deniz limanları ve Akhyar deniz limanı idarelerinin işini teşkere başladı. Bu yılның oktyabr ayında Timofey Kurayev arabalar yakarlıq ile doldurup stansiyaları bir-birinin anlaşıp iş tutkanları haqda haber etti. O vaqt olarga 129 milyon ruble para cezası tayinlengen edi. Qırım parlamenti Yarmadada bir şifaxane, bir sıra azı stansiyaları ve kurulup bitmegen obyektler satıluvını algışladı. Böyle karar kabul olması için parlamentinin nevbeten tış sesiyasında 58 mebus rey berdi. Cedvelge 13 avtozapravka stansiyası, bir kaç anbar, Aluşta, Karasu, Bazar, Kurman, Faroz gibi yerlerde adamlar yaşamagan ve kurulup bitmegen bir kaç obyekt ve Faroz kasabasında yerleşken emde energetik pensionatının mülkiyeti olgan kompleks kırdı. Qırım Cumhuriyetining başı Sergey Aksyonov chet el kütlevi malumat vasıtalarının vekilleri ile görüştü. Bu Yunanistan, İtalya, Slovakiya ve Uganda memleketlerinden muhbirler oldu. Musafirlerine Qırım halkara seviyede tanılğanı Yarımada iqtisadiyetinin hususiyetleri chet el turistleri arasında onun rağbetleştirilübü. Yarımada yaşayışındaki çeşit jetler gibi mevzular meraklandırdı. Jurnalistlerinin soallerine cevap vererek Sergey Aksyonov kaydetti ki Qırım halkara cemiyet tarafından tanılğanı bu zarur şart değildir. Мы сегодня и так живем нормально, то есть на наш взгляд, то есть мы наоборот просто рассчитываем на здравый смысл западных политиков, с тем, чтобы признать уже существующее положение дел, реально, которое никто никогда не изменит. При этом мы и дальше будем проводить вот подобные мероприятия, вот подобные тем, как вчера прошел наш форум, с помощью народной дипломатии, с помощью журналистов, блогеров, то есть тех людей, которые неравнодушны и которые хотят знать правду. Мы дальше все равно будем продвигать свою позицию, защищая наш выбор, который мы в 2014 году сделали. Артекте құрыжылық ішлері кете атқан ерде тапылған мезарлықларны мақсус ерге деңіштірежеклер буақта іш көршуі девамында Qırım мұсылманлар дини идаре ве балалар меркезінің векілері анлаштылар. Тәфсилетлар бізім невбет екелев қамызда. 2016 senesi Artek'nin bu kısmında geologik işleri yapıp başlagan ediler. O zaman arxeologlar toprakta medeni katlamga rast kelgen ediler. Birinci kazuvlarda mezarlar tapılgan edi. Meftanın şarha bakkan kafası musulman adetinin yapılgan kabir hakkında ayta edi. Bu vakittan başlap işler 2 hafta alıp barılaydı. Araştırmalarını hem toprakka hem de arxivlerge geçirmek gerek oldu. Gerçek şaşırlatkan gibi edi. Kun-kunden kazmalar yeri artta edi. Şimdi bu 2000 kare metrdir. 40'ten ziyade mütehassıs işlerde iştirak ettiler. Belli olganına göre 20. seneleri bu mezarlıkны yerinin bir etken ekenler. Mezar taşlarını ise belli olmagan yerge alıp ketken ekenler. Yalı boyunca boşagan yerine ise deral içtimai koruculukka işletip başlaganlar. Ukrayna zamanlarında hiçbir araştırmalar geçirilmeden bu yerlerden kızdırıcı borular, teknik teller çekkenler. На сегодняшний день раскопки еще продолжаются, поэтому точную цифру, да, и сколько мы там зафиксировали погребений, сказать сложно.
Вот. Но в любом случае это порядка уже более 100, может даже уже 120 погребений. Археология қазмалар әндеден сон хуртарыжы хорчалайжы ишлер кебе олдылар. Қазмалар вақытында тапылған милли медени асабалық мерасынен артек реберееті Қырым мұсылманларының дини даресіне мұрачат еттілер. Эки тәшкілетінің семерелін чалышмасыны Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбек тәшкіл етті. Нәтиже оларақ ұнытылған Мухаммед умметінің мезарлығы Бөйле оны Гурсовның 19 асырында япылған харитасында исім берген екенлер. Кенеді ярымада харитасында пейда олacak. Вендеден сон bu yerler Kırım Tatarlarının qoruq yerleri деп sayılacaklar ve kanun tarafından хорчаланacak. Это будет первый некрополь, в данном случае древнее мусульманское кладбище, которое получит статус выявленного объекта культурного наследия и в конечном итоге будет внесен в реестр памятников культурного наследия. За период Украины ни один некрополь не был внесен в реестр. İmzalanған anlaşmaға көре бала лагері хуртарыжы хорчалайжы ишлеріні сонuna kadar алып барacak ve tapılған археологик қиметлілікlerini сақлап қалacaklar. Ve мұнда ратланған балаларını Kırım Tatarlarının medeniyeti, urf ve adetlerinin tanıştıracaklar. Bugünkü buradaki anlaşmamızın elbette ki bu eski atalarımızdan kalan kabirlerin üstüne evler kurdular yukarı yolun üstünden. Ama bugün Artek'in içindeki olan bugünkü bu insanlar o kabirleri kazdılar, taptılar oradan ve bizlere haber ettiler ki dediler ki geliniz biz anlaşayım bu kabirleri ne yapacak. İşte sağ olsunlar biz o atalarımızın mezarlarını bizlere güzel bir yer ayırdılar. Oraya alıp eski yerinden oraya gömecek. Oraya da güzel bir mekan yapılacak. Bizler için ben gene söyleyeyim Müslümanlar için ve bütün Kırım'daki yaşayanlar için bir birlik beraberliği gösteren ve anlatan bir adımlardır bunlar. Tapılған 100'den ziyade cesetler evvelki Müslüman mezarlığına defin edilecek. Maksus koyulған işaret ise herkesге geçmişinin mirasına dikkatlilikle davranmak gerek olğanını hatırlayacaktır. Arzu Kasyanova, Safiya Şukurova, Akim Bekirov, Ramil Хисматуллин, Millet üçün. Бақчисарай районында бірден екі бұйық yol нақлие қазасы yüz berdi. Neticede екі insan elak oldu. Vaz arabasының 67 yaşlı ayдавчысы Ақяр тарафтан Ақмежетке кеткен вақыт қаршы әрекет yolлағына çıktı. Volvo betonovoz arabasымен çatışқан son Жигулінің ayдавчысы ve yolcusu tamam şu yerde can verdiler. Ve keçenleri Ақмежеттен çıkan yerde birden 4 yengil maşına ve bir yük maşınası çatıştılar. Bu Sevastopolskay sokağı Borçoqraq mikrorayonuna burulған yerde olğana dese. Қазаның себебі arabalarının birisi apansızdan maşınasına aylandırı başlағаны olabilir. Bugün sabah Yar Devlet Üniversitetinin bir korpusunda yangın yüz berdi. Fevkalade vakıya yerine acele surette yangıncılar yetip geldiler. Olar binadan binden ziyade insanı tahliye ettiler. Zarar görgenler yok. Yangının meydanlığı 10 kvadrat metrini teşkil etti. Kurtarıcılarının malumatına göre yangının sebebi kıskadan kapalma, yani korotkaya zamыкание ola. Ақмежетте Воровского ve Шмидт adlı sokaklarının çaprazında yerleştirilgen svetoforlar şehirlerinin şikayetlері sebebinden sondırıldı. Ақмежет şehir memuriyetinin baş muavini Valerий Gumenyuk айтқанына көре, bu çare şikayetlerinin sayısı artқанымен bağlı. Meselені muhbirimiz Ayşe Шулакова аңламаға тырышты. Светофор қойылған ерде шынды баяғы тынч. Лекен қызғын вақытта мұнда бұйық тұхынталар ола. Светофор мұнда бір айвелсі ерліштірілген еді. Шындыки вақытта о чалышмай. Яны светофор Воровского соқағында yol әрекетіні енгілештірмек керек еді. Амма нетежеде Шмидта соқағында тұхынтылық пейда olды. Шер башы айтқанына көре донатманы да доғыртмақ керек. Программа меселесі чезмек еріне оны да зейде кергенлештірді. Один раз включали вчера и все. Безобразие полнейшее. А чего поставили, а он не работает? Их я знаю, что вчера включили, но тут творилось вообще, что попало. Вот. Их надо настраивать. Вчера светофоры работали. Свет не попадал, и пешеходный переход, светофор для пешеходов не работал. Мы переходили дорогу с другом, и чуть не сбила машину. Воровского ve Шмидта соқақлары Чарпазы Ақмежетінің ән керген дамарталарынан бірі. Әр вақыт бұ ерде арабалар ақынтысы бұйық. Егер мұнда тұхынты пейда олса, бұ чоқ вақытқа сөріле. Нәтижеде шehir меркезі де әрекетсіз қала. Постоянно здесь с той стороны очень сложно выезжать. В связи с этим, я думаю, включенный светофор упростит движение здесь гораздо. Почему их не включают? Я не знаю. Ну плохо, поставили, должны работать.
Без них здесь плохо. Светофорларның фияты тахминен 3 миллион рублені тәшкелеті. Бірісі Шмидта Веворовского соқақларының чапразында, екіншісі есе Гагарина соқағында. Ама олар яқын вақытта чалышмажақ. Мемориет әрекет схемасыны ишлеп чықарған сон, олар осишыны башлажақ. Светофор чалышамы, йоқмы, бұда мартада вәзиет денішмей. Тықынталар олғаны кібі қалалар. София Шукурова, Айша Шулакова, Мухаммед Несторов, Миллет үшін. Қырым достарының форумы ел Ялта халқара иқтисади форумы черчевесінде кечірілежек. Бұақта бүгін нәтижеви конференцияда хабер еттілер. Форум нәтижесі бойынша енді Қырым достарының ассоциациясы яратылды. Бұчашы девлетлерден сәсетчілер, мебуслар, жемат, эрбапларының дайресі. Бұл юридик шақыздегіл істеген адам оның іштіракчысы ола біле. Тек оның қайделеріне ве фалиетіне қол тұтмақ зарур. Было принято обращение к главам государств, к общественным организациям мира о том, что необходимо налаживать конструктивные отношения с Крымом, необходимо конструктивные отношения налаживать с Россией. И это очень и очень важно. И практически все участники конференции высказались за это. И показали, увидели реально Крым, увидели, что здесь происходит, как мы здесь живем все. И я очень надеюсь, что и мы все надеемся, что это донесут каждый до своих правительств, до своих стран, и чтобы люди наконец открыли глаза, что Крым – это территория мира, что Крым – это территория, так сказать, добра. И у нас всегда открыты наши двери. 50 ел эвелсі көмілген Девір капсуласыны Бақшисарайның лицей мектебінде ачтылар. Бойлы акциялар бұтын Русияде кечтім. Мектеп холының диварында қаланған жам сабутта сақлы еді. Біздің телевизион тақымызда Девір машинасында сияхат кечірді. Тантаналы мұйт. Эпосы топланған адамлар 1967 сенеге қайттылар. Ұзақ деврінің бірінші сынып талебелері осе жаларны тунивен ККБ хатырлайлар. Ярым асыр кечті олар есекенеде эпосы топландылар. Мы 50 лет этого ждали. Мы всегда хотели открыть раньше, но нам не давали. Вот сегодня откроем, 50 лет прождали. Мектепте парлах концерт программа тақдим етілді. Азырлықлар пек бұйық олды, чүнки мектеп инқиляпның 50 жылғына açılғаны да. Земаневи несіл телевизион тақымызға осты суратлары ақта білдірділер. Дневники, тетрадки, может, старые, и журналы, там пожелания написаны, учебники старые всякие. Да. Тантаналы açылу бір кімсені ләқайт қалдырмады. Әрке сөгінде мессач оқылды. Анда мулефлер 50 ел евелкі девір ақында тариф әтелер. Анда 2017 сенекта түшінжілер бар. Интересно было бы посмотреть, как вы живете, о чем думаете, что делаете. Наши традиции, они жили в школе. И самое главное наше, кроме учебы, было вот такой патриотизм, такое желание делать все. Поколение за это время выросло. Знаете, выросло. И, конечно, хотелось бы, чтобы эти традиции продолжались. Мектеплелер несілер арасындаки бағны өзмемеге қарар алдылар ве 2067 сенегеже көмілген Девір капсуласында яны мессач қалдырдылар. Лиля Виджат, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Қырым Жұмхуриет бойынша ішкі ішлер нәзірлігінде қызметте болынған вақыт әляк олған қадимлерінің қатырасыны аңдылар. Матем митингі çalışқан полис қадимлері, қызмет ветеранлары, оларының қоранта азалары іштірак әттілер. Черик асыр девамында жинайчилерінің әллерінден Русияде 12 беңдензеде оқу қорчалайчылар әляк олдылар. Қырымда бұл 59 қадим, оларының адлары қатырас тайлада әбдейлештірілді. Я хочу обратиться к родным и близким наших павших коллег. Спасибо вам, дорогие родители и жены, за настоящих сынов своей отчизны, за настоящих героев наших дней. Мы разделяем с вами боль утраты и всегда готовы оказать вам помощь и поддержку в решении насущных проблем. От всего личного состава Министерства внутренних дел по Республике Крым разрешите вручить вам небольшую материальную помощь. Бұтын ярымада спортчылары күреш бойынша умум Қырым ярышларға азырланалар. Алушта ве Бақшисарай шәрлерінде идманлар ве сечув турнирлер кечті. Идманчылар ве акемлер ең көшлі намзетлеріні белгіледілер. Тәфсилатларыны небеті келіп қамызда тапарсыз. Бақшисарайда спорт әр вақыт yüksek seviyede еді. Сетчув турнирінің іштиракчылары өз чоқ еллық тәжірибесінің мутехасыз алышқанлықларыны көстерділер. Көрешчілерінің әпсіне ғалібе керек. Оның үшін көреш мейданында тұтышувлар қатты ве мирақлы олды.
Сечув турнирлері Энді Жумхуриетнің бір хат шерінде кечті. Ярышларда мутехассыз күрешчілер Дүния ве Европа чемпионатында мүкафатлар қазанғанлар. Де Энді күрешіп башлаған спортчылар иштирак еттелер. Ярымаданын бір шерінде күчлілер сечілі. Сегодня участвовал в весовой категории 100 килограмм. Удалось выиграть первое место. Соперники хорошие, но упорством занял первое место. На основном турнире планирую бороться в весовой категории 90 килограмм. Это, можно сказать, близкая мне весовая категория. И планирую выиграть первое место. А там борьба покажет. Алуштада умум Кырым турниріне иштиракчилер ве идманчылар чоқтан азырлахлар көрділер. Олар эминлер, яхшы идманлардан кечкен күрешчилер регионның шерифі ве дегерлигидір. Onun üçün дерслер ысрарлы азырлық иче пек жидди oldu. Каждый спортсмен, когда единоборство занимается, вот пришел по волне занимается, не пошел по греко-римской, не пошел по дзюдо. Есть много очень ребят, крымские татары, которые они греко-римские борются, и по курешу уже чемпионы Европы, чемпионы мира есть ребята. Один второго не мешает, лишь бы желание, и все получается. Тем более у нас в борьбе физика очень сильная. Ярышларның финалы Ахмеджетте ноябрьнын 19-да өткөрүлөжөк. Баш мүкафат машина ве Кырым Жумхуриетнын эң күчлүү күрешчиси унваны олажак. Мүкафатларны тек агыр чекеде күрешкен спортчылар элде этмежеклер. Өз машинасынын дөмене өгүнө бир чеки категорияда чемпион отурачак. Бу 4 инсан олажак. 70, 80, 90 кило ве абсолют чеки категориясы. Есть ребята, которые занимали места, но старались уже, как и стояла задача, вытащить именно из глубинки людей для того, чтобы люди, дети заявили о себе, потому что, во-первых, призовой фонд хороший в этом году, во-вторых, нужно это делать уже традиционно. Куреш бу Кырым татарларынын ананеви спорт чешетидир. Оны эмде кушаклар иле куреш деп адлайлар. Кырымда куреш севимли спорт чешетлерден бири. Чоқ асырлар девамында эң күчлүү курешчилеринин адлары эфсанелерге чеверилди. Энвер Аблазиз, Мухаммед Зикиряев, Магомед Нестуров, Миллет Ичум. Ве бүгін Крымский консенсус программасының невбетіке чықышында генчлерге дықат айрылмасы меселесі бойынша субетні сейір етініз. Не үшін Украина деверінде Қырым генчлеріне дықат айрылмай еді. Бұл суалер саат 20-де көтерілежек. Шымдылық бұл эпсі мәлімат саат 21:30-да есекележек хаберлер информацион программасына Асан Абибулаев иле қачырманыз. Ярынға қадар сағылықпен қалыңыз.